Kubwatekana amono omoroberi oyogendete kwelikia buna baki chikura ase bunge ya Bugitutu Chache North ABC ya kubwate chikura IEBC nigo yolenga omobunge West Mugrango Vincent Kemosi aikase chiabisi echo ekwemurunganiria abaki ekura kuru Nyamira abo baikira ase county ya Kisii na kwelikia buna baki kura ase county ya Kisii. Twaminto ba Kitutu Chache North inchama rietane ongoro ku Vincent Kemosi Mugaka igondo munyakero obwe kiama gya Chupili naende nakabera omuchumbe West Mugrango naende okoriyo obuchumbe bwa West Mugrango ritukoria rero twaikire obisi ya IPC ya Kitutu Chache North kinde n'abamenyi ba West Mugrango amo n'abamenyi ba Kitutu Chache North igase tore marani twachire kubeka complaint yaito nga abantu mbaregaiga abarayi kurwense emeye bansire kuriya abantu kuruchi constituency yawo isiko ko baretera indegere babarike chikura umwaka onde babakire chikura. Mimi ndio kiongozi wa one term hapa Kitutu Chache North. Wakati hao watu paka tuko na mapicha zao hapa zote. Hao watu mara ya kwanza walileta na gari ya Nyankanda na gari ingine inaitwa ya kutoka huko Gianchore huko juu. Watu wakaleta watu 100. Tukakuja paka kwa ofisi tukararamika, lakini ofisi kasema itaenda kuchukua hatua. Mara ya pili tena Nissan tena sikakuja Nissan 4. Sasa hiyo Nissan ndio tulileta shida, tukakuja kupiga firimbi hapa. Abantu baminto na morende naende ntege tukorabo ya barayi baminto bakora uno mosike omuchumbe bwense emeye omosike Chafet Nyakundi batige koreta abantu ku West Mugrango asensemo ya West Mugrango asakuru kubomurito Ikonge Yanchore Nyankanda Embonga Bunyunyu abantu bonsi pi bareturuga na ibakungainwa bawe besa bisinini bata kwerika igaiga esengento batatageti na enderende saudi bakwaye gukibesa baranga tigatogende mono nigo barure gukuriro gitwindi wechesonde bwensi orachi konyorekana nelimo chelio nigo barachi koimukirigwa egetambukero kolengana nelichiko. Sisi tunaomba Mheshimiwa Kemosi tushirikiane pamoja. Sasa tumeweka watu hapa. Vile tunaona hata mtu mmoja anakuja kwa ofisi. Tunaitisha ID kwanza. Unatoka wapi? Na inchi aba abantu baminto ba Kitutu Chache North gaiga twaigwananire twaigwananire bantebiri kurero kurenda bare. Onde bwensi ora mnyare gocha igaiga otayibwe constituency ye igagwitu naenda aseri. Kabisa. Gari ende yonsi ego chikoimukia abantu ku constituency chinde koreta igaiga egari ejige ko abantu ba Kitutu Chache North mbaisa ine bagocha gwaka chikura bachora umurayo. Mvua ni mawingu, acha kupaliana na kupaliana, kila mtu akae kwao apige photos. Hata maendeleo kikuja ndio wale watu wa kule wanapata maendeleo. Sasa mtu ukitoka Nyamira, mtu akitaka kusaidiwa kule Nyamira utasaidiwa vipi ukija hapa Marani kuja kupiga kura? Kwa hivyo fuatilia hiyo kitu na tutaki hata mimi usinipate Nyamira nikipandisha kura. Hii hapana, nichome. Ginko ripotelia Amazing Voice of Victory kurwa sebunge ya Bugitutu Chache North. Elitaliane Nishmail Omoyo.